Masinga sihleli lana phansi kwalomthundi lomnanzi ngafaka on my right kunabhutami lomkhulu ngala on my left ngabhutami lomncane silinzile la abakhongi abasuka le eMahasweni kuzohlanganisa ubuhlobo laba bakaManana naMasinga so utawuqhubeka sasekuseni akunalo mngaka losingakukhuluma banikade bemsebenzini labafuna basho ukuthi bativa kanjani thina nje silinzethe ingoma itasimhola lapha ngaphandle hawu laba sekuright yeah ngathi mzala ufuna kusho lokuthi takunika 2 minutes nje sishere lesikhathi saseParliament banikana 2 minutes kumadlaka commission Otumbana siboMasinga bomathi makhulu emagandla ethi Mhlamfeni wasinzithi ivakashi la yasikhulisa umntwana wale ekhaya kaMasinga bongiwe uyokhakha ubuhlobo lemdi senze bona lana bomkhothi nemkhwenyana ukuthi vela ngale njawulo namhla so ngathi uNkulunkulu angabambela phambili bakhule bakhokhoyo banikusasa babe nemuntu wabo lo right sihlithi nje sihlangelana singumndeni senze bona basikhulisa abantwana sibonge kakhulu uTumbana Silaka Masinga si 5-star deco and catering. I-catering yapheka ngalina ipheka kudla lokumnanzi. I-deco sisayilungisa lana. Sithi congrats makoti. Umsebenzi wakhe ahambe kahle. Konke kube right simfisela inhlanhla lenhle. Siyatholakala ku Facebook, Twitter and Instagram. Nibe nelilanga lelihle. Siyabonga. Umuntu wakhe Mthande yini lana lapho Mthande umuntu wakhe Sithi 5-star deco and catering I don't know why. Sanibonani nonke sila ekhaya kaMasinga namuhla emalobolweni aseswethu sesibongiwe sithi halala ntombazane sikubonile ukhula sithi chubeka njalo ungasuki enkosini uNkulunkulu abe isenta yemshado wakho nibe nenjabulo nebantwana sibalinzile ungakhohlwa sifuna kugona but lokubalekile uNkulunkulu abe isenta yemshado wenu nibambane nithandzane nibe nokuthula sinifisela lokuhle halala Makoti ngowethu mkhwenyana mphathe kahle Makoti ngowethu mkhwenyana umphathe kahle. Hello, today's my day. Yeah, ready. Lize lafika lelanga leli 4 umhla kaMvana nobongiwe. So I hope yonke into yohamba right. Niyabona i-makeup on flick, outfit inxa 5-star angenyathemba yongiphekela the best. They don't disappoint. Ngihamba nentwana yami fisho camera uyayidzepa. So nje I'm just praying ukuthi all the negotiations ahambe kahle ngoba sithengane sakha buhlobo konke kuhlaliseke. We've prayed and we believe ukuthi uNkulunkulu uyosiza yonke into ihlaliseke. Sengiready akafika umkhwenyana sishaya ivosha. Ngiyabonga.
lihle la. Mangete kulekile ekhaya. Masinga Zwane. Siyakhuleka thina la sibona imbali yethu lehle la. Awubo sivuleleni singene. Sithenge sihle la. Kulekile weMasinga. Mangete Zwane sivulele singene asikethi kabi sithenga lokuhle ukujabulisa yebo Mangete sikhulekile ekhaya sivulele singene sithe kahle la sithenga lokuhle ngeke sijike imbali vele siyibonile Luqale ngathi umdlalo I didn't think ukuthi uthando ngempela Bengaboni nomshado la Bengizitshela ukuthi into nje zophela Wangithanda badela konke Wangithanda ngempela Wangithanda badela konke Wangithanda ngempela Thando qala nomi kanjani Ngebulazi Thando qala nomi kanjani Sibona abamemeta sangeva ukuthi kwentekani
babe babubani bona abazivakashelayo nganhlanye ngibona amabhlomu. Ngibona amabhlomu lasekhaya endlini. Sile bumanana. Sisuka la Mahaso. Sithe khona le ekhaya. Kunembali noma ibhlomu lesilibonile. Sithe ngalo nami. Kunjani? Kambe Mahaso leyo. No fumo amele standard so. Ngeke. Ngeke ngiyabona. Ngicela ukuhlobo. Bese bayasho bathi induku enhle egalezi. Sibonile ke thina ekhaya. Okay. Sithenga lo. Siyabonga kumanana. Siyabona lapha ekhetheni ngikhiyekile manje ngisenshiya kakhulu la. So sitawuphakama la. Sihlale encane ngala. Sinathe manje. Kamasinga sinekuvakashi kamanana etitele kutosivakashela namuhla. Sitolalela ukuthi basilethele mara lokubalulekile umzala amabhomba njengoba beshiwo. Uma baphethe wona bamukelekile. And siyathemba ukuthi sonke sitoba nelanga lisijabulisa sonke. Nabo batojabula nathi funa bashiye sijabule. Ngilokubalulekile lelanga namuhla. Danko. Ngebulazi Thando qala nomi kanjani Ngebulazi Just give it a chance Unigituba Just a chance Sifikile la ekhaya kaMasinga ngesibumanana sithe ngokutocela ubuhlobo lobuhle kuleli khaya yo sifike sema lapha egedeni sakhulekela kodwa hey basidonise emadima baloku bangafuni ukuthi singene sinelabanye nje bavele sesibadzala amadolo beyangasavumi kodwa ekugcineni bagcine bavumile ukuthi singene so sesila ekhaya kaMasinga ngesibobanana akube kuhle konke sitoqala ngetinkulumiswana talembali yethu lesiyibonile la lesifuna kuyithatha sihambe nayo namhla 4 April enyangeni yes4 umnyaka uqalile bakamanana basithinza ukuthi kulelanga lelifana namhla batofika la batocela sihlobo lesihle kuntombatana bongiwe sibamukele ke bafikile bakamanane bangenile endlini sesitawuva ngabo ukuthi beda ngayiphi indzaba bakhuluma bathini kodwa ke nasibukile thina siboMasinga sibuka ukuthi sibuka lelijaka ukuthi lona ke vele linesibenzi ngoba phela umntwana untombatana ukugcina uyadura kakhulu akafani nalamanye amantombatana laqalile ngokugcina uduriswa ukuthi vele nguye lo sesibuke yena sonke la endlini nasikuhambe yena ke vele sekuba kubi kakhulu kodwa ke siyabonga ukuthi bafikile ke sibamukele kuhle kwanyalo besibanikile breakfast sebabuyile batoqala ingxoxo sebangenile nabakhonga sibuka ukuthi batawukhulumisana konke kuhambe kahle asinadlame la ngoba sisiyo ke lenhlobo lethengisa abantwana singumhlobo lena le yendabushaka ngoba abantwana nje sifuna ukuthi sibakhele likhaya babe bahlalisekile bobabili sitawenda konke lokusemandleni ukuthi tonke ke izinto thambe kahle seke sisho kona ukuthi ngekhazita semini ngale kubo 1 kutabe sekungena engagement kwendeke konke lokhu baye kuhlele lokuhleliwa ku4 lelisuku lanamuhla
Siyabonga kakhulu, siyathemba ukuthi nabasuka ngale kule tata ingxoxo kodwa ungena ilunch, kusuke elunchini ke kuyoqala iprogram ye-engagement. Sitawuphindze sibuye sitosho ukuthi into ihamba njani emveni kwalokho. Siyabonga. Inhlelo mele bayibona abantu asambe sobabona sobabona emnyango ya kunjalo tinkulumo tingxoxo temalobolo abongiwe namanani ticalile kusashukashukwana ngala kodwa ngathi siyavumelana. Kuyakhombisa ukuthi ningakashoni la namuhla kunokwenteka bongiwe sekangimake manana ngalokugcwele ngokukhishwa kwetinkomo kubukeka ngathi kuyaconza. Kodwa kona kunzima kodwa kutawuba right. Konke kutawuhamba kahle and siyathemba ukuthi nabo from here batawuhlalisana kahle ekhaya lapho. Oh na 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 na, yeah. Angithi mina ngikhethe wena, ashumbe, yeah. Yabona abantu abandastendi, yeah. Ukuthi mina nawe siyophelela kufeni, take my heart. Take my soul, I'll die for you, die for you. Yabona abantu abandastendi, yeah. Uthi mina nawe, we were meant for each other, yeah. Wetalibambi isandla sami, hamba nami, siyoqala impilo phesheya. Ngicela ungawali isithando sami. Ukuze sisangabheka sonke sivalele ukuthi etafuleni kunetinkomo leti-9 letimali naleyi-1 lephilayo lekwenta ukuthi kuna-10 yetinkomo and then sekuna lo 3,200 lo society and then mese tinkomo ngisolana ngaluthatha umzamo. But mana, let's see the rotate short.
nangako ukuthi kube nemvulamlomo yaba lasiniketa kona naba siba invited ukuthi babe khona la sivale le process le formal babe bakamanana nabo bafikile bathi babone sesi la ekhaya njengoba bamkhetha bakhona kumkhetha babone etinyawo manje ngisafuna le etinyawo kahle but ngiyayithola la ngaphandle ngoba sengibashaye kakhulu namuhla sokuthi sesithi ihlobo nabo Kulomthetho kamasiko anisona mntu kamasiko sina kumasiko sicela kubona mkhwenyana yeah so that is smart mkhwenyana wethu Njengoba ngishilo sisaqala ekuseni ukuthi sivakashele bakamanana umsebenzi wetingcoco temalobolo yahamba usahamba sesiya ngasemaphethelweni sesivena ngetinkulumo sesilinze umkhwenyane sitobona lo muntu lo silethele tingoma namuhla aqale kungena la ekhaya official njengamntwana lomunye wala ekhaya asibonge.
siyakubukela kwamasiko ngokusemthethweni. Amen. Wadla manana. Wadla Mkhosi. Hey. Bathi bomake bashaya umlilingwane. Wakuhle kwethu. Lokhu siyakupresenta token of appreciation. Ngikunika ngoba ube nesibindi sekusuka lo mbono kusuka firstborn. Firstborn iyadura phela. Second born iyadura, i-last born. I-last born iyadura. Awuthathi nje ngathi uthenga sini. Ngibonga ukuthi ube brave enough. So I presented this present to you. Alala. Darling, ngiyakuzwa ngizophelela kini ngiyafuna ningabe nisangishela uthando ngamnika lwaphela pheza message Sunday